खुलमजरी ISTV की पाव मियंग ताबिरिबा पुनमपो तरामना उक्सरी हजे फाबगी मरुइबा पावसिंगदा टैक्स लौबा याबा आइटम सिंग हेंगत हंदुना स्टेटस की रिसोर्स हेंगत ना बखोनरी हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना फोंगदोखरै अमसुंग असथाउदा पोयान तोरंबा अजय ट्रेडर्स की लाइसेंस सरकार ना ककले हाइना हेल्थ मिनिस्टर फोंजाथांग तोंसिंगना हाइखरै पावसिंग संदोक पिजरी टैक्स लौबा याबा आइटम सिंग हेंगत हंदुना स्टेटस की रिसोर्स हेंगत ना बखोनरी हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना फोंगदोखरै Nasi jatha kiva assembly mifongi budget statement ki general discussion da opposition MLA singa ukala kiva wafongi pakum piraduna chief minister na phongdok kibani mana makha taraduna atai awan pok state singi tax lawriba mawang mataw yang sinduna finalize tawna ba honari yiblo nari ba state tripura na state asidigi tax lawgi sang wangi state asigi masagi resource pagalaba matamda center da adum tangduna leiba yaroi Isaya konazaba water padana bahonaba tai maruaiba infrastructure sing loshilak atai sakot pa stasinga manari haina lorakani land use policy gi matang da paladuna lawba yaba lofam sing atopa hiramda sinabada sarkar gi ayaba hana lawnabagi akan ba thabak lokhananaba committee am semna yengsinba yabar haibadu khanari Kerala gumba stasinga akan ba ain semna sahi tayat fawba jail da thamba yauri अनोबा यूनियन गवर्नमेंट की थौसिल मखादा इंडिया की ओइना स्मार्ट सिटी साम की मनुंगदा मणिपुर की सु मर्यादा अमा सेमगनबा प्रपोजल कन्ना तौरी मसिगी दमक दरकार ओइबा लम एकर लिसिंग अहुम लौननबा नेगोशिएट तौरी लम लोक्सिन हाइबसी अराइबा अमदी ओइदे हुंदुंगी सीमेंट फैक्ट्री आयत अपन कयाना चलाइबा ngमखिदबनी हौजिक हौजिकसु एंटरप्रेन्योर अमदी इंडस्ट्रियलिस्ट कयाना फैक्ट्री असि चलाइनबगी दमक सेल थादगी हाइबा लई अदुबा लाकदबा आयत अपन कया अदुना गनानसु चलाइबा ngamloi asiguma kaya asi kokanaba aikoi khudimakna punna phaminasi factory asi chalaidabadi miyoi kaya thabak piba ngamgani haike amaromda office laitaba block kunga ki block office quarter bank amasung security gi miyoi humforom sangadaba direct salibasan ba sahi asida loisinaba pandam thamli haike ngasi ke budget khanaba asida opposition gi MLA Dr. I Ibohan bi MLA L Ibom Sa amasung MLA Samuel Risomna budget asigi awat apa hiena yahoning bawa phong kaya pukat ke L Ibom Sa na budget asi resource henganaba maikaida awat palai Dakar oidaba miyoida hena security piduna ahen ma starting tawli haibu wafam pukat ke MLA Dr. I Ibohan bina per capita income amasung growth wangkalle harabasu development laitre parameter ani asina development ke sang lebleba asi matanga sana daba mali sakot pa haibasi human development index ta yumpam oigadabani education health amati tourism sector da budget asina miyang sangwa wali haike asa thauda poyan toramba as a traders ke license sarkar na kakle jarak pina ba thabak lokali haina health minister Phonjathang Tonsingna phongdokre Trinamool की MLA Dr. I Ibohan bina yansilaba asathau amadi kwa maru phagapaga mari lenana pukhat kiba calling attention amada minister na pakum pi kibani MLA I Ibohan bina calling attention adu pukhaladuna manchipo khigi godown dagi hau kiba zun mapanda lupa lakh humpurongi asathau amadi kwa maru poyan torombadigi phagale haiba pau media da phongba thengnabada thamoi sokhi thawang asi atai posing dasu taromloi haningai leite sanglaba sai kaya asi aikoina hu orba poyan sing asi saduna laklai machina khunai asibu ha na honorable haibigi singada bangamde masida sarkar na kari paikalabagi haina health minister gi polling singsin ki Phonjathang Tonsingna makha taraduna molsan power ki as a trader sabi dukan asigi license kappaga loinana dukan asisu thingzilai fagalaba polam singi sample laboratory da thaduna test tawhale loinana masigi falsu laklai sarkar na hiramasida lumna lobaga loinana senariba miyoi charak pinanaba thabak lokhatlai lena tharu haike singnaba dukan ahum amasu masak khangdoktuna action longanaba thorang tawre food safety gi watliba man power sing tha ama fawbagi manung da hapsin duna atai district sing dasu sek tawanaba honari haike tha asigi taraga nithoi da okhulgi fins corner da sakang da khulai paiba sing gi ambush da okhulgi ADC member ngalangzar maluibu minungsi laitana hatu kiba miyoi ani son kiba tawdok adubu UCM na haksin na lobaga loinana yaling da ba phongdorakle
Haukiba ahing nongaidigi UNC na Manipur gi naga tabam phom singda kaukiba pung kunga marigi general strike na ukrul Sandel Sanapati amadi Tamelong gi mafom kayada nomagi punsida akaiba pire Chief Minister Okram Ibobina naga singda lami gi mapangal utli haiba yaningda phongdo pagal loinana khudakta alternative arrangement sana halu haiba dabi da khongjang asi sanction khibani khongjang asi ga mari leinana ukrul district headquarters ta gari sing chenakhide Kaitel Singh Thong Lonaki, Ukrul Town gi mafum kaya da security na pandaba thodok thokdana ba akan ba section tharang lokhatli. Amaram da housing Ukrul da leidiba aikoi ge pawmi zit ningombaga DIG range for Odiba Chandramani ga unadana wali sanaba lobisi. Kumajit ay nazil leiba si kuigi district police office ni mari na koi ajit leiba irang chida khwadi ga tubo role leiba adu ma DIG range for akoi charge Chandramani go inaraga Hajit leiba situation si command leiba koi town si da aduga command koi strategy to koi leiba habi sunu do khamen lege ana kumajit koi pina lami lache sa mari na hajit leiba from state da command security arrangement si command to bring interview कोई लोग ये रंजी याना रिश्ते हैं ये तो किन तू बात उस बात स्टोन है जना जिन चीज़ों का चीज़ टेकन लगे ना लोग जो रोनी इन द join more interest in the public मुझे याना शेप वो भी कनोदा because we are all government channel वो भी ना because more रिश्ते कोने में तुम लोग जो होगा मुझे more कनोदा comfortable convenient for the public तो ना कोई तुम तो द्वारा नॉर्मल तो होगा peace फोन अब उन टाउन प्रॉपर्ली बजारे किसी चीज़ कोई डिपोट तो जी sa nasi pagthoi ba koi ngarang ahin ngari ko ki ba total ban nasi da tuan tuman naga habitat area se to bam na aji phawgi na kul district da pam da to to pale ba kari information level ke samda habi sino kendo toga ba di penga yam antwan institute public national district DCM HP yam chawo loi they have the coordination among DC and SP with these local organization NGOs chini yam pajabu kano lai moi ye video phabdina akoi da jo peace program yam he na matin pangi akoi ban logji moi na sa hazil lai su da akoi kul district le from aduga santi pro na ba tawan ba IRB gi aduga MR gi aduga commandos gi kari ba tik ba akoi mayam sikam sin ne bi batalen kam sin ne bi misi de kyamul le aduga tawa tak ba gi aduga command arrangement to bi ga la ko yam lai koi ai la koi command team इनके वर्क 2030 कमांडो पाचना देखिए हमारे अभी बटालियन कंपनी अहूँ महिला बटालियन के जो कोई बटालियन अमा वर्क 500 पीपल तुम लापनी बट अकोई मजे लोग तुम टोके डिप्लॉय टोके ये का पर आज मिसाल में हज़ी बनी मोर कंप्लेंट टू द पब्लिक वो ये का याना वो दा याना कहीं करे कंप्यूटर में फोन फोन बा अदुगी ये मोर इफिस तवी अदुगा होई वाला थोड़ी ना लेवलนี้มันयाम ताबीना याम प्रॉब्लम भी हुए फॉर एग्जांपल टॉयलेट फैसिलिटी अदुगी किचन की अमगी याम इसिंग लगे कोई ये प्राइवेट कोई पास किचन हांग बदबा सिंग फंदबी प्रॉब्लम जो दुम फ्रॉम टाइम टू टाइम फेस तवी लोगा हेना लगदी हेना अमुचो फेस दुम तगनी ना सोई लेते जगह में मी 500 percentage तो भाई जो को वो ना कोई चीतरी तो रेडी हाई दादू तो जो बदू जी अपने प्रॉब्लम अमन है तो लो उम्रनो सा कोई यूएनसी जंगली बा टोटल बन असिदा कोई मोइना पाम बदावी सी उकुल थमि बा हाजी थमि बा CRPC 144 से लोग तो अदुगा कोई मोहम्मद सिद्दा डिप्लॉय तोरी बा कमांडो सिंह अदुगा IRB सिंह मोहम्मद सगी लोग तो पिको एट द सेम टाइम कोई स्टेट ले बा मोइ फार बा मोइ पांची अनकंडीशनल विदाउट एनी कंडीशन मोइ सी रिलीज तो है बा दावी तोरी अदु यामना इन्वेस्टिगेशन चथरी सा अदु कोमोदी खुसुखलाई में फंगबा में सु लेरिको स्टेट कमाइना तौना बहोन बि दम CRPC दम थमदगी पकाताना थमदगी दरा अदु कमाइन तौगिनी रुगा कमाइना मसी अखोई शांति प्रोंग कमाइन होन बि दिम दाबि सर असिगी बनो जिबा अखोई बनो रेस्पोंसिबल बोदरे कोई ऑन ग्राउंड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर कोई सिगिवानी तो डिसीजन अदु बिदि गवर्नमेंट साइडगी लुगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट परफॉर्म होगा जस्ट कोई ग्राउंड कोई गाइडर सिचुएशन कंट्रोल तो नहीं होने उधर और डिसीजन भी कोई साइड दी नो भी लेते जस्ट कोई टू मेंटेन कोई सम ट्रांजिशन पीरियड छिदा लोगी कनो आने लोगी डिसीजन लोगी राइट अंग्रेजी लेते लोगा
अभी लोग कोई क्या कहीं हुई थी अरे साहब तो लग पता कोई मकान ना मुझे फाइव निपाल से फाल जी हांगकांग जथरी कमाने जथरी बिरी बिगे अरे मकान ना हांगकांग जथरी बिरी बरा बकरी करी करी रिकवर टोगल ले बखत पा तो साइड तो पन सर अभी भी सारे केस जैसा तो वो फागे मतलब मकान फटे के इन्वेस्टिगेशन दी आई मतलब क्या अटेंशन पीरियड है कोई ग्राउंड में है मोर इंपॉर्टेंट वो है ना इन्वेस्टिगेशन जो खोदे है ना कन्वर्बा इना ऑफिसियल गवर्नमेंट की लेवल में तो मैं फ्रॉम टाइम टाइम में सुपरवाइज तौरी अभी ये इंडियन मोबाइल में केंद्र कोवर तौते अनवजे साहब में जो ना से हो गए तो सना थांगमोइबन केंद्र की मनुंग द लेडिबा नेशनल ऑल एज पेंशनर सिंगी मसा मासा की स्टेट सांग सिंह डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर लमफेल दा मतम साना पिसिन क्रबसु ngasi फावो पैसा अमा फावो फंगदना लेरे हिरम मसिदा मरी लेनबा मिनिस्टर ना यंगसिनबिनबा वार्ड डेवलपमेंट कमिटी की मेंबर कुमुक्सम अनिल ना पुनिंग सिंगसिलकले जेनिम्स हॉस्पिटल दा अंगांग उनबदा नुपी अमा लाइखिद्रे डॉक्टर सिंह ना सेक्शन दबदगी थोकिबनि हायदुना सेनबा डॉक्टर सिंह की मथक्ता आइन की ओइबा थबक लोकपिनबा दाबी तौरे लेखद्रब नुपी अदुदी लेमा पोकपम रोमा लेमा सही कुंथ्राग मरी मपुरेबा एल संडे मैटे क्यामगई मनिंग लकाइदगिने मिसी असिगा मरी लेनना जेएसी अमा सेम किबगा लोइनना मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पावगी मिफम अमता कन्वेनर एल संजोइना रोमा लेमा हौकिबा तांग मापंदा जेनिम्स ता पुकटुना ऑपरेशन तौरगा मसानुपा अमा पोखे तांग तलाग मरीदा डॉक्टर सिंह ना डिस्चार्ज तौखे यम चलम दाइदा टॉयलेट चंगबदा वानथरपदगी लाइकन नबंगमदना तांग तलाग मंगागी नमिदांग पुंग तलाग माथोय मखारुम ताबा मतमदा लैखिदबनी असिगुमा मिसी असि मणिपुरदा तोयना थोपना मामा ओइबि कया हॉस्पिटल दा अंगांग उनबा किबगी मौंग अमा लाक्ले मसी डॉक्टर सिंह ना थौसादबदगी थोकिबनी रोमालेम की पोस्टमार्टम वीडियो कवरेज का लोइनना तौगदबनी पोस्टमार्टम असि जेनिम्स की डॉक्टर नतबा थर्ड पार्टी अमना तौबग लोइनना जेएससी की म्यूसिंगसु याहनगदबनी गवर्नमेंट डॉक्टर सिंह ना प्राइवेट हॉस्पिटल दा प्रैक्टिस तौरिबा असि तोहनगदबनी इमुंग मनुंगी अवाब यंगलगा मटिक साबा कंपेंसेशन पिगदबनी दाबी सिंह असि जुलाई तलाग तरे फावगी मनुंग दा थबक ओइना पांगथोकत्रबदी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग लोइनना अकन बखोंगजंग संगसिनगनी डिमांड सिंह फंगद्रिबा फावबा असिबा मसा अमदी अंगांग इमुंग मनुंगना लौरोय हाइरे तांग तरा तरे था तरे बिसिंगनी तरामा मरी फावगी मनुंगदा थबक ओइना मोथोपिगदबनी करिगुबा थबक ओइना मोथोकदा उथोबदी मणिपुर लेबा सोशल ऑर्गेनाइजेशन सिंह मेरा पाइबी माइबन सिंह क्लब ऑर्गेनाइजेशन पुनम सिंह सिगा होय जेसी का पुसम नरगा होय मखल मखा के आदि होय थबक एजुकेशन प्रोग्राम संसन बा उजरगनी अकाम पाटल लेबा मामांगदा डायरेक्ट सेंटर इम्फाल कौरंबा होजिगना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी निनिट इम्फाल दा लाललु मरीना डिमांड तौरपबु यानिंदबा फोंदोक्तुना ngasi इंस्टीट्यूट असigi गेटा वाकमिफम सथखरे वाकमिफम मटुदा सरुक याकिबा प्रोजेक्ट इंजीनियर एस जुगेसन फोंदोरपदा मामांगदा डायरेक्ट कौरंबदगी निनिट ओनखिबदगी सेंटरना मेंटेनेंस इंस्टीट्यूट मसाना पुजरो हाइना गाइडलाइन पिरकपदगी इंस्टीट्यूट असिदा लेरिबा टीचिंग अमदी नॉन टीचिंग स्टाफ सिंग तोलो फंगदबा था तरुक फारे चरगसिदा यूआरएफ की फैक्शन अनि प्रीफाक अमदी केवाईकेएल ना पूर्व थाम ngमदबा डिमांड तौबदगी अवाव फिल्म अमदा लेरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिंग फ्री जोन ओवेलु माइरू सिंग की पुंसी येंगदुना तौलिबा डिमांड सिंग हंदुपियु हाइखे नाइलिट इम्फाल सी हेडक्वार्टर ना क्लोज तौसन की दना नाइलिट की खुदों चाबा सिंग से मणिपुर लेमाय दगी मुटखिबा याबगी खुदों ओथोकप लेरे चावना अदुना मसिमुलन बिगनु लोइना लोइना मणिपुर की छात्र सिंग की लाइफ सु खोइगी मांगोग दोबगी चौबा प्रेशर म लेरे ओथोकप जाब लेरे मरम अदुना मसिमु पुनमक सि खनबिरेरगा लमदम सि सिल नाउसिंगना खोइगी सुम पुबो थांगबा ngमोदोबा सेल दिमाल से मखा तम तोबगिनु LIC की एजेंट अमना मियाम नमथाक तरंबा याबगी थाजबा लेरे हाइना ISTV न्यूज ता संदोकिबा पाव अदुगी माटांगदा कोनुंग लेकाई यूथ डेवलपमेंट क्लब अमदी कोनुंग लेकाई नुपी कांगलु पैलेस कंपाउंड की मियो सिंगा इमुंग मानुंगी मियो सिंगा वारी सानाबदा यानाबा पुरखरे हाइना कोनुंग लेकाई यूथ डेवलपमेंट क्लब की प्रेसिडेंट ना थादरोपा चरोल अमना खंगलकबे पोत थना याव ट्रक सिंग तोइना चटपा अमदी लंबी सेंबी दबदगी एक्सीडेंट तोइना थोक्तुना ngarang nimidang waramdagi hauna khangempali lambi thingjinduna miyamna khongjang sangsinkiba adu ngasi su makha chathare khongjang asigi matangda saruk yakibi amana pendabu wafung kaya phongdorakle lambi je ngasai gari load je am satmangi bane hemna lambi je sobane ngarang mata de accident je 15 rom hena sobane ba da khoina khodak de heta lambi thingbagi khongjang je sangjang jabane asi
ꯌꯥꯔꯤ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯈꯔ ꯊꯨꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ फाइनेंस की थबक से पूरी चीफ मिनिस्टर अक्रम इबोबीना ngarang house ta thamkiba budget estimate asi khras likna tawba ka hena piksinba mamang da amukta tawkhidriba budget estimate amani haina Manipur University ki economics department ki assistant professor Dr. Singan Maisnamna ISTB news ka unabada phongdorakbe Manipur budget 2014-15 asi kogi manglap cha tamukta oikidriba mongda cross likna tawba adugumba contractionary budget ni India state amatada asu makalgi kogi expenditure comparison gi changsi wangbasi ai themajade aduna ibobigi kogi budget asi khwaidigi hena kogi expenditure compress tawba aduma contractionary budget ni habisi masimai hana thamjage mahana makha taraduna mamang sahi risingi tarakhomle taraga marita puthokiba budget estimate aduga yengerubada handaki budget estimate asina lupa crore tani gi matakta hanthare department ayam bagi senpam hantarakwa asina sakwa tharangi thabakta soidana thintaragani handaki budget estimate asi malimgi miyamna ngaknagadaba budget ni haike asu makhalgi contractionary oba suma budget sina pigidoriba amida pigidoribasi kaina hay matamda machina ai job loss growth ki mayandana hena ai changjingani ne khali aduga machina koi hairiba madudi kaina hay matamda asumana comparison ki changji asuyam wanga basauta kogi economic growth rate sa masi koi double digit yogani kaina asata basi ai khanjabada koi economics ki theory amatana support tawidaba kogi malemgi koi akhang ai pula mangna kogi yengbada kogi ngakdaba wona thokadaba adugo makalgi argument hainai thamjani mahana makha tana phongdorokpada expenditure control tawba budget oibana saliba sahi asi sel thumgi khwaidagi waba sahi oigani budget estimate asigi matung ina department sing kokta khut hakadaba minister sing kok sikadaba amadi sakot tharangi thabaktadi kumang soksina thabak tawba ngamloidori haike ana budget si koi punna yangba matamda koi budget asi yamna expenditure control tawbaromda hena changjingi bana maram oidana kogi masina magi employment adu income generation social welfare program adu social security da yamna chauna negative impact ama pi bhaibasa masi sojabani aduna lakadaba kogi sigi chathariba current fiscal year sa masi madi koi manipur gi khwaidigi waba koi sentungi koi samaisa se koi nangame na khali SI amasung zamandar gi sangyengda mai palabasingda makoi gi thabakka mari lenaba se sang lauranaba kauraga pidabadagi candidate singna pendab phongdok nakhre candidate singda police headquarter dagi se sang lauranaba order thoktuna kauraga kanasu khangan ba tawdana order ama thoktuna makha tabak order thoktriba fawa se sang pidana ba harambadagi candidate singna pendab phongdok nakhibani haire date 16 da koi ki recruitment cell dagi some document khara collect tawur la o ASI samandar SI gi pulap ki na hai bagi mayam chilangna ba adu silangna ba kan chire sida ato order am leramba order sidi mayam da dikhangan badi oidre mayam da dikhangan de moi manung da thongna order ma le cabin advance under until further order hai ba silairame aduna mayam se ala bala pom dagi surasampur dagi kai dagi senapati dagi mayam la ga koi ki appointment order se pangani offer pangani hai bagi asada la ga kemta pb da na laibadagi mayam se poshauna dana swaida irangoi kai woi tokotna laire loshilakpada maroiba pausing amukana tax law yaba item sing masing hengat handana state asigi resource hengatna ba honari haina chief minister okram ibobina phongdokre amasung azathau da poyan taramba ajay traders ki license sarkar na kakle haina health minister phunjathang tonsingna haikre hauji fawagi oina ISTV na pijaba pau matang asida loijare ahian ba anoba pau singe loinana ngaki matungda amukana hangbigani